Zuriat Kesultanan Patani Darussalam dikukuhkan secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini, tarikh 30 Desember 2022, di penghujung Jumat di tahun 2022 Masehi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Ketua Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara. Sekaligus di dalam diri saya memiliki talian juga sanad kepada beberapa ulama dan tokoh daripada Patani, termasuk Said Ali Nur Alam dan juga kepada Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Kami sebagai Ketua Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara memberikan support, dukungan dan juga tanda sebagai awal kita melanjutkan daripada maruah dari Kesultanan Patani Darussalam. Kita menegakkan maruah sebagai bagian daripada kesultanan di tanah Melayu kepada Yang Mulia Raja Raden Said Ismail, ayahanda. Ini bilah pusaka ini semoga menjadi tanda kebangkitan Melayu, khususnya di Patani. Alhamdulillah, kami memberikan menguasakan atas satu waris daripada leluhur daripada Patani untuk kepada Yang Mulia ayahanda Raja Raden Said Ismail. Semoga ini menjadi pemuka kita semua dalam mengangkat kembali kejayaan Kesultanan Patani Darussalam dan kejayaan Melayu. Salam silaturahim, salam tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.